Obithaa a urigitani a gikiro gia kiriniki makoretwo magithie na mbere na mugomo wao umuthi ugikinyiria thikũ ya 75 kuma riria maigire miro yao thi. Na thutha wa budget ni tugukorwo tukiendelea na mugomo nginya hindi iria magakorwo magikinyaniria demands citu, na ni turoria mukenya wothe, mutongoria wothe kana kiama giothe kiria kirona uria tureka na aria marona ti undu mwega manyitanire na ithui, ni tondu kiria ithui twi haja gwika tutiukite kurwa na mundu, tukite gutigira mukenya ucio wanjiku haria ari ni ona ugima wa mwiri mukinyaniru na wagikiro kia iguru uria kwamba wangeongeza fedha ambazo zinawekwa katika sekta ya afya. Na ndio maana tuko hapa kusema ni uhaini wa serikali ama uongo wa serikali kusema wanataka kuafikia huduma ya afya kwa wote kwa mchakato wa UHC, lakini hawatendi, vitendo haviambatani na maneno. Kwa kuringana na arugamiriri a ngwataniro yao makoretwo magitwo micemanio iria gukinyiria riu gutire kuraiguithanirio iguru rigie mateta mao. Andu aya hari mucara uria marihagwo Public Service Commission ni aheanire job group, no ministry mena SRC mokite makanyihia ona thi wa nuthu, na nitureganite no horo ucio. Hatuna wahudumu wa afya wa kutosha. Hata wakati ule ambapo sisi tupo, kuna hospitali zaidi ya 17 katika Kiambu ambazo hazifanyi kazi kwa sababu hazina maafisa tabibu. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba moja ya lile ambalo tuko tunadai ni kwamba waweze kuajiri maafisa tabibu zaidi, na hawajaweza kufanya hivyo. Kuringana na CEC wa ugima wa mwiri kaunti-ini ya Kiambu Elias Maina, kumana na mugomo uyu mihango ya urigitani ni thararite na namba ya arwaru aria marathie gwetha utungata kunyiha, akiuga maga gucokereria wira-ini wao matikurihwo mishara yao. Appeal that the clinic officers they heed the call of His Excellency the Governor and they come back to work, because we have got an agreement with them that they work for us and we compensate them for the work that they do. Aruti wira aya momite na kuga matiricokereria wira-ini nginyagia mateta mao maiguo kuria marorunganite nginyagia wabici-ini cia gavana wa Kiambu na cikaro-ini cia mbunge ya Kiambu kuneana mendekithia mao makienda guthikiririo. Ithui twirinde gucoka wira, tutire haja tondu tutirenda kuruta wira. Handu-ini ha Inooro TV kuma kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki.